Noqçiçün kügül xoçun yok qoyulya, qaydi şudul Kadyrova Ayşat metigeç aydla vice-premier watina. Cu sosialın bloka jwaplurdu eldahidina tündas. İzvatur saxili şoçukdu olildats. Regionia kört dırşdalets bu meh kügül xoçun gergernaş cun ulwaç gunirnah. İşt Kadyrov şeyo ana noqçiçün xalqın artist eltseyilli. Quşer gezgmaşi battatsun soğutdir, deymehkin halqa diqış qoçdırn şoğuz deygan middle ordens. Mülsun qiymaş bir lıqıjdırs bilgilbäğni düçdats. Regionia admi baqonç yoqwarna Ukrainer tuam qobulbarna Kadyrova Ayşat şeda qibol gergirnaqsın Amerikan Santuaq Штати, Евробертен, Канади, Япония иш само qiyç paçalqi sanksiya yaptırıyaqınyo. Halqu Kadyrova Ayşat Respublikaç kulturan ministeriyer. İder sundelir qayşi şudolş. Noqçiçualı qıjdırşka bu işt Kadyrovn qibol gergirnaq. Aydlejdırşka dutsun berş, ijri, nötsri, işi veşi berş, şeçmeğçuay. Mesela Kadyrov Ayşatın tsinde Mıtsu Visxan quşer ekvatir vice-премьерын махкачбахман министралын дыржи. Назначать своих родственников, своих близких, своих друзей – это практика сегодняшней современной путинской России. Применять вот этот метод стали ни на Северном Кавказе, ни в Чечне. Применять его начали именно в Москве, в Кремле, когда Путин на все важные профилирующие должности назначил членов своего кооператива «Озеро». Это практика, не созданная на Кавказе. Ayşat vice-premier watina noqçiçün kügül xoçun hu haldu boş, xıbırj därjin juk iğulu, iş söýjalar sizo, Qur'andagin el Berkevinçün Kadyrovun kant yittinçuğun. Kadyrov Ramzan qiyetam çawats boş xan bir gezgmaşi batta Ukrainan tılım xuan köş urxalu, samoğ paçalqan zornaşı opozisiyan noqçi niso telegram kanalu. Prezident Putin Vladimirin press-sekretar Peskov Dmitri Shozdüalxiler noqçiçün urxal xoçungar howlaglats xiyattarşın jwapdyl. Eta Kadyrov kanala video guçeler çün priço dolçkant Kadyrov adam Qur'andagin el Berkeveç Juravelniketin yaç. Яхтунитин элхам зордин бахыр цултя Kadyrov Ramzan журналисту Собчак Ксениес видео за это сродитер эксперт. Масла Преображенский Иван Багря ночью kügül xoçun сымгырн тидам табак алшун слило шумш дуэл.